Danas za toplo predjelo spremamo rižoto, 3 vrste gligore sira sa maslinama punjenim sirom. Kapula se malo nažutila, sad dodajemo rižu. Kad je riža skoro kuhana, dodavat ćemo najprije malo maslina, punjenih sa sirom, a zatim i sireve. Evo, rižoto je pri kraju, još ćemo dodati malo vrhnja, maslaca, maslinovog ulja, začiniti i poslužiti. Evo ga, rižoto je poslužen, dobar tek.